Kini gitu Darjan Meghalaya ibnya subhai phi baro sha katup kubor mita ka janmit. Shwan phaj ki kubor ki bamyang pechwa ya ki mat bakongsan. Lai punyo kin hun pha ka NDRF sha Odisha but West Bengal namar ka eryong dana. Thep kerteng ka kertong NPP ka Dr. Meghalaya Sangma na kabenta ka election shiteng samoy ha Gambhagre. Balapanlong ya National Conference alor ka managing Agrobiodiversity in northeastern India. Ki khubor ki babnia. U Deputy Inspector General ka National Disaster Response Force Umoksen Shahidi hne kasngi ulapan panaba ka tanat kalapha arpho tli ki kinhon sa Odisha bat khanyo tli sa West Bengal namar ka jingwan jong ka eryong dana. Uloong ru bala depin kenria ya palat iway po nyo lakmut kinong syong na kijaka basyakta ha Odisha. Ka Dr. Meghalaya Chandi E Sangma kertong ke NPP hne kasngi kala thep kerteng na kabenta ke election shiteng samoy kabansalong shen ha Gambhagre. Haba ai jingkren hadin ke jing thep kerteng ke Dr. Meghalaya kala banjur halor ke jing don kam na kabenta ka roi kapar kilat yok kam yok jam na kabenta ki samla bat kilat jing sumar ki babit ki babiang ya kaba kala nyaw yaki kum kimat ki ba khmat e kala pin pau ye jing kermen scam halor ke jing la jong ke NPP ban pin odlong ya ki ni jing kular dak bakdo ru ya ka jing dei jong ka bat ki pat ba ka Gambhagre. Hakaju kapor ubernat en marak kertong ke BJP bat MDC ke Tura ulah thep kerteng hne keski bani ai rank ke election shiteng samoy na Gambhagre. Sebelum ramarang karina nang comot ro baka sungrang mo yang kitchuma ko de basic life facilities naman ko puja nga je kay karen nang sumpuja baka sungrang mo tinangon ta nang karin dinang gala nang pinga pinang chencheni kita basic life essential life needs ako yang kitchuma ko de sorok Ka jingelang National Conference balai sngi halor ka managing Agrobiodiversity in northeastern India kelas dang hinin kasi ha ICAR Research Complex for NAH region Umyam. Haba ai jingkren ka jingelang u kongsan ulat ka jela u CHVJ Shankar ulapan pau ya ki jing sokya ki jong u halor ka jing nang duna ju ki samla ka rap karyang bat benrap bagi dei bandon kilat kelenti ban penek pensa ya ka rap karyang bat ban penlong ya ka ni ka kam ka bayo nong Ulaong baka ni kathan kala banlong ka jaka pedeng jong ka Ayurveda ni jaka pedeng jong ki kinbat dawai pat kumta kalong ka badon kam ban ai mensi mi ki briu ban pai khmat sya ka rep karyang kum ka wei pat kalat ka kabu na ka benta ka jongki. Yes, sir. Particularly in this season, black rice you are able to see here, you are able to produce. Not only black, red rice you are able to see here, yellow rice you are able to see here. Many of the varieties. Unong yalam kaliang persya ha KHADC ubat Tito Starwell Khan ula ajeng mut bagi kali turis bat taksi kamai ki belong try di ki barjela ki bayok pediang ya ki permit nak jela ki di benyo ya ka trading license ban tray kam hapo ki schedule area ki ba ha hapo ka jing pet jong ka council haba kren shekila patai khubor ne kesngi ula kentu ya ka sarkar jela bani tray lang bat ka council da ka ba penlong kongsan bagi bar jela ki ba apply ki permit na ka benta ki taksi kamai bat kali turis kin hap ai lang ya ka trading license. Kan umunu balai business hapo ka jurisdiction jong ka 6 schedule wahap ay tulinesta. Tiga momot ki lokal taksi ki badan hapo selong ru ni ong yiki ba ki depan lada kiyo ya kan ka permit taksi ru ki di bandan ni ka tulinesta. Lada kimdan ni tulinesta kinom la yo ya ka permit. Tiga juru kan apply ya ki turis taksi.
Ka child friendly Shillong ka project apo ka Bosco Integrated Development Society haring kat kisamla katanat puli social work jang ki school ba ki college prepare lembat katanat pulit peniat kali ka lai mkra ka penlong ka program yalap halor ka jingdon kamban kup helmet na ka benta ki arsha ka ki bakit ki kena school ya ka ni ka program la penlong hadon Bosco Square la mkra halor ka phang protect your head protect your life USP Traffic UK Prasad ulaong ba ka Shillong Traffic Police kan long ka papit ngor but on pinstom da ka bating iki tu ki papin ken kendon kat kum kaan Kini ka program jengin taksi kedai halo ka jing pung tu pai ba halo ka jing pang ye ki helmet hamtam ki khanung khana haba ki shom ki ashaka ngengek baling ba ye program pada jengi khana kami ki pa ki sing tu ela ka kamram bat kin sedang isin jam ibarat ban pang ki helmet ha ki khon jongi President Kabucha Association of Meghalaya ba Estron Marwen hine kasngiula IT ka dorkas ka Deputy Commissioner ka East KHASI Hills ka kong RM Kurba ban pinpaw ka jing snokya halor ka jing kharoi ki yo khayi masi bi anya po ka district uba Marwen ulaong ba bon teli ki yo ki bempat penrung kerteng ki trekam khamtam ha ki saudong saukun kala lingkot bat miliem bat ha kawei ka liang ka ba yarap ya ka jing khayi masi bi anya Bangladesh Kabucha Association of Meghalaya kala kerpat ru ke Deputy Commissioner bajim kiano kloy ya kani kamat kumjo ban penstom persha ya kini ki yo bian kat kumkaan jingwan ni kendu kadang kendu DC nama ide di chairman jong district animal market monitoring committee kadang ibu jing tho akmat jong I ba inpek perman ikini bala dan kanu ka jaka ka ba ni ka yo jing ethiet jing edi masi bampat ya leng ba ni ka animal market monitoring committee kensiam ya kata ka lenti ke senjam ba ken le ka kum ka bor ka an ha ba de penduk pendam ne wan bat ban sis ya ki maru Ka VPP East Jaintia Hills unit apo ka jingalam uba dami wan hi rembai kala let biang syaka karkhana penmi do wilat pen kershani kin nongnya trok beyaki bat sasisian kala pen sngo biang yakani gamat haki bor penyat ka star cement kat ba kidang don halenti ben lech office prikam ketika karkhana do wilat kila syak pen sange haki bor penyat ka karkhana hadien ka jingalang ka company kala menjur ban penkiu ka dor da prapau persen kabakentop ya kabai truk basilenti kabalabu lai hajar san spa tingka bat ketulop unongnya hakador khat lai spa tingka silenti company nagaliang company le ada ya kelam gi ada wanra gi ya kata jing dawa gi yong hago ada pediang gi ko sugi ya gani baluti nagali hajar tengka chaga li hajar san spa dem ten hi haji to wagani ba kari gi yong phi da kular ke company wo khat le spa tegani to ga jing pediang gi yong kam ki noelam ngangai jan phi le wi pediang lang phi hadin wo da dawai chi 6,000 tengka, tada ai company pas pa tengka. Ka do pa shnong nong se kala penlong ke consumer awareness program ban ai jangi kai kinong shnong bakum kinong thiet nong pet kalong ka badon kam ban khmi binya halor ka jing pen kiu palat ya ka dor ba ka jing le thok ju kinong de lembat kiwe la pen shlor ru kinong shnong ban ujor yi jing ujor jongki la dadon shaka district consumer dispute redressal forum Berhabak keren haga program additional deputy commissioner uba PT Pasa ulong bahapok kaan kinong thiet kidon ka hok ban yo jing ada ka hok ban yo jing tip ka hok ban jiet ban pin sngo ban pan bai lut ksan ban ka hok ban yo jing tip da kinong thiet I think that sometimes hok jong mampu consumer benukong kedai right to safety Kalau fikir dia kontam yang dibang, jadi tidak hok penyok dikimah kiba biang. Kemudian bentak baar bagi orang kata right to information. Siapa fikir dia, kau kita iba ini dapat tip lupa. Dia kemudian fikir bila sih cek bang kemudian dia bentak.
MLA jong ka UMROI uba daman bat lamare haringkat UMDC ka UMROI uba rang kensai karbuki hinin kesi klapli ya nyotli project kampenroi ha lom dat club hoirembong. Napedeng kini project klapli pat baru ya ke yeng dorbar batmai jong kasnong lom dat club. Kiwei ki kampenroi ki blapli ke kentup ye ki yeng mala batmai nak benta ka ICDS center bat agan wadi center ki blathau ki jaka beper jong ka lom dat club. Haba ajeng keren UMLA ula kularu ya ke imlang salang bo uniai biteng ya ke jeng 3 minut ke jong u. Na ke benta ke roi ke par hapo UMROI constituency. Ka batch ke beningkong jong ki nongsha hikai hapo RAM Raising and Accelerating MSME Performance Program kala sedang da ke executive course halor ke electrical appliances hinin kesengi. Ha kini ki khatsan sengi banwan kini ki arpusan ngut ki ban yo jeng hikai ke sayo pediang ya ke jeng sha hikai ka batebet ban penbhai ya laki sap ki phong bat jeng nang jeng tip ha kini ka lan ha Bosco Penar Multi-Purpose Vocational Training Center mi mintru jowai da ka bapelet jeng mut halor ki sap ki phong bat ki but themai u Akash Deepdas PIU RAM ulaong baling ba kani program ko office kan kenthop lang kinong sha hikai haki executive course beper Kamarngar community Jonggari Boy district Kalashimia kasinjam bakongsan ban penek pensa ya kejeng sha tenrai bat kalariti da ka beseng Kamarngar musical and cultural group Kani ka kenhon kala thau gerpang ban kentiu ban yada ya kriti ke dustur jong ke imlang ka salang. Ya karat marngar latip na kabenta ke jeng ipu ipieng kalariti jong ka lingba ke jeng shat ke jeng ruai bat ki program tenrai hapo ke jeng lam ki riu rangba jong ka digathan. Hinrei haduk menta ompat don ka nugu ka seng ka ban yo i jengai bat ban kentiu ya kum kini ki jatkam. Ka Umjer Ksiar Cluster Level Federation Women's SHG Multipurpose Society Limited kalarake ka lingko snem ka balai jongka hinin kesngi da ka jingrakhe ka snong mau lingkong haringkat ka jingalang pat ba ka beningkong jongka na ka benta usnem 8,000 arpisau uba Charles Marngar ubade UMLA bodu MDC ka Mawati constituency bodu Deputy Commissioner ka Ribhoy u Abhilash Baranwal kilalong ki kongsan hakani kesngi yakane ka seng Lathau ka kendai terik unai lur 8,000 arpuar bat kala don benta ban penkup bor kilong keme lingba ka jeng sengkam lajong. Statement vision statement jong pi new yang ne pidon ke jeng angnut ban kentewi ke jeng ko jeng kya ya ke kampun roi ya ke kamai ke kaji bat ya kiwai ya ke imlang ke salang ya ke jing tebe ke jing shna kene ke dei ka thong ke ba pipi bo akhman Mentang ini pe ke jinglong jaman ke sim dengan om ba shalong ke jing kriat kalong khat lai 0.8 degree Celsius pa ke jing shit kalong khan riu 0.3 degree Celsius ke jing skam ka haw kalong khandai phona ka shi spark por min step bat khandai pusaw na ka shi spark por janmet ke jing hap slap kalong 0.8 mm kala benar ke jing hap slap ka ba malumala hakikat tu kani ki jaka Shoban poisho bako jang thup kuboy pe piang se sian ki mat bakong san Lai punyo kinhon pa ke NDRF sa Odisha but West Bengal namar ke eryong dana. Thep kerteng ka kertong NPP Dr. Meghalaya Sangma nakabenta ke election chiteng samoy ha Gambhagre. Badlapenlong ke national conference halor ka managing Agrobiodiversity in Northeast India. Ti parlok ka tula poisa bukut jang thu kubor jing mata ka janmien hadu meni syam yang mat pila syai ka sing kublai phi baro